Nakajinyo jingtep bah Mouse Mai Kelang Government Lower Primary School East and West Khasi Hills District udan tang uai unohikai kat bagi kena pat kidan shispa khandaingon kala penlong yak hinyo trap integrated territorial organization hito Mairang Circle ban lejngo yak ke school. Hakajing jurep ke circle kala lap baka sarkar jela kamla ban penbiang nohikai hakate school kabala penselang pat yau teu nohikai ubala hikai marwai. Hadian kene hak sautre unai luar araja arpusan ke circle kala lej banyakran bat usap divisional education officer hak ba ula kular ban tho syaka sarkar jela ban penbiang no hikai dakabawan ra uwe banyarap hikai hakatei ke school. Nagaliang ni kaseng belian awang ban sakhi dan ijok khmat ya katei school bagi lalap bakatei ke school kadon haduk shispa khandai no khna school bat don tang uwe no hikai. Ni so thu kalong ke ai ke ba e no hikai marwei Wan ai ke jingkai nam ta ki shispa khandai ngot ki khna kaseng kalayo ania kran ru ba tei ngai kai nakalian jomu la pau sibun ijing e ba mau usyam ula pau ba dot ki subject ki ba nakalian jomu hapan sangi no sipor ban ai jingkai kai khna tang nak dau ke jibom la syu ban kot bor nama ke jingun bala ki subject ki ba mau usyam ula pensau ru ba teng nam tang na bentar ban ai ke jingkai ko pura nam tak kena nakalian cukup umat si apan tung dan helper nongirap itu nam tak ban ai ke hatam nam tak kena bakuli apo jok tekstur bat ya kapaino ko siu nam tak cukup nongirap hapan siu dak tulok ke ba ulo malah ka banai nakalian jogi keseng bud ngilale ban mare man penpau ini kicing e man pensngau ini kicing e sub divisional school officer Mairang bahadir bagi kendu ban officer in charge ilayo snow ban nakalian officer ru roang ban nakalian office ru kalapha ya ka proposal sya state government dari nakalian state government hatu mentaru kimpa ai kata approval balanu bagi thum yung non kai bakura hapo trong katei ka Mouse Mai Kelang Government LP School Tenalian juga keseng, habang isutho, wana kalian ke office kapan pau ini, bah kanang simpor, mengerak, menengkai papura, nakalian juga keseng, kakerpa, na ke office ni berkawai, bahkan sobha, bayam mentah simpor, kena makamdang gado-gado kecing dekok, kakom kulit putih na antek school, makan merak swa dan office ting, nongikai, banyarap, namanta, banikai hampo, coba teka Mouse Mai Government LP School. Dia nak kalian kau office iru kalau pulang bahkan sapa ya proposal syaka state government banwara swasipor ya office ting noikai ba tak hadu bahkan dayo ya noikai mapura nak kalian ke office kalau pulang bahkan satung swat dan noikai office ting hapo ketika school Mouse Mai Kelang Government Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya